Kruit Lionel Messi artelik assist bat gawe ke gol. Tahu history Lionel Messi hak MLS kum away berstetam ha gol contribution bat job ke Manchester City bat artelik jilkai kilong kum ke final daga bentaga klub Al Nassr bentaga ayom. Sejauh tiang sobai pikir lopa itu jonga kita Christian nakpor bagai kerpadu ikibat temai sepapan share like subscribe baca hadir kunjuk jaga ke channel Ke Manchester City klub penimno ke Brentford dalai gol lanot pada kejungi lekai jonga Manchester United percaya ke Sunderland kelai kait no klaim don meno belak bantep gol kunjuk ru ke Chelsea ber ke Liverpool kelai kait no nomor gol. Ada papai sekejeng lekai jangka MLS hapdeng ke Inter Miami percaya ke Toronto ke Inter Miami kelakur ke 6 job dasau la argol pada gini kisau gol jangka Inter Miami latih udah Paul Suarez beruragalon kunjuru Lionel Messi olah kruit da arteliki assist berkawai ke gol kunta Lionel Messi long way berstetam hak MLS haba kenji goal contribution namar ndrup sausin ni madan bat layo tep san kandai gol persab kowe teliki assist bat menta olah poi spa goal contribution hak MLS kunjuru Lionel Messi olah poi kandai spa nyaw gol persab spa teliki assist hak Real nyo pada papai jika Al Nassr kan selekai artelik kijing lekai kan dari kum kijing lekai final lihat ke Al Nassr ada kan job ke Al Hilal hakat artarik kan petik kenapan dari keladu jangkar Saudi Pro League kum juri Gamba Osaka hakat final jangkar AFC Cup kum tak kalaban kur artelik trofi mentak ayom naga bentak klub Al Nassr Kublai bun ngan saya sempat gawe pada video